Loisa nakaw, apayakas lanal pa'y ti abaga ni Lari apimanaw. Awan pa'y sa nga 10 minutos na dito'y balay, nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko, nanang. Ngam pumanasya matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kaayan ayat ko. Ngam awan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa, ay awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti maysa a lalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang nga kasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay nga'y. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyakla ang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang ta nababad nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklunak adagos insan. Si kamot ti masabat ko Lari. Nagkapukan samot di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di nak mo sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo Lari. Taadda si daan mi kininanang ko no rabi Imbagpay kan ka ni Kaul, nagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ngam suplada mo. Kat, siyak ngay Lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat ni Kaul. Ay na Lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan Lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakitak iji sangot ti istor ni Nana Marta. Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtalaan nga na isarong day dyan ito'y lugar tayo. Tadtalaan ngamin nga nakitak. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunakat adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali ngamin ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Lari kan ka insan. Nabaybayagan nga awan namnaman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, katagtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am-am mo ti lalaki, akayat mo ang pagpaaraman.
Adda manan ijay sangot ti istorje nakita ko nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamutan, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ha? Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Taure dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ngam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Ah, kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Aya. Han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasa nga Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto je cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Ah, kasta gayam. No ikan nakiti kong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ije balay yun numabalain. Ay, aren so. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman akloy sa... De, Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw nanang. Asino Arenzo? Je kabarbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si Kalare,
mangbiro ka matan iti sabali nga armam. Nukasta, mauding arudan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan ha, anyang harod ngay. Loisa, asino day tay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nanto pa'y, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na pa'y lati imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amon pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarik nam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuan pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan, di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot nupukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray di na puskol nga iming na, kayo-kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apepela nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag-double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos na isong bat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katamamok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabale. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Kaya't ko nga sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni, Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutang saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na dyan nga agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano nga'y arumarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal.
Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen pod no data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mo pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, unak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anaimbag tirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan ka idi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yon ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loy, sa anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man kan ni Renzo, nanang. Apa yun? Manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidin nyo. Jak ngamin kayat tigalad day Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atayp nga ibagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na tirupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa ilang mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Apay nga kastatit suram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite kapay. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay. Han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailaw ang tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayaran kanto. Anya? Wan ko na amon. Ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapoy ko pati maramidan na nga ikinalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ha? Agpapay sa Renzo? Wan, itanyaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kamin. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga insan. Win insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal na isa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Ket, agbabawi kan? Han mat kay de. Ta, masikugak matsan.
Kat, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikog mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Basi kog magaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin dayjay. Mabainak mga umutang idado. Mga ano diya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya. No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? Wan insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Alah, di kan sumana Mapan kan numapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumarting ka! anya da jay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamatan ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglamlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa ngamin to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nananay, nay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Dahil takot ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi, barok. Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmon ti numero aludak, barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numaditi aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay.
Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastat at tao. Ay, atuyan ti gatgatang maray. Agyaman nakmaray. Oh, at tuy mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanamasa kadakwada na na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano ni ti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatet tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanday ta insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diyan nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply kanyak. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Okay, anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armon nak. Awan sama respetom kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kanamom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akasta? Ha? Marikrik na, di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana po no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso sorry Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarapin ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita kan ka, di na. Ay, makamuka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye ang laang. Tapno libre ti si daang. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado balasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sarah?
Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklo kit din yan, day, ta iso ti may parbang parakan ka din Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na di asara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki. Tap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami tatang. Apay, masigurado yaw, no, dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayaw. Napintas ni Sara, adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw, no, makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak laang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo na mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabaala. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Kat agyaman na ka. Ato ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon, tayo naggumatang i-store, tata. Ay, sanay. Siyak taon, baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad, ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kitditi, pasensyaan na. Tatunggal umay ije balay, katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat? Pasit kanaw ti panagayat na kanidina, ti kas niyang ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray. Bayat ket di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa eh. Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo't da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, wala, ngam nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya, ni di na nga anak mo, paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan kuman ni Andi nga arman tapno agbawing ken kuana. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat siya, nakayatan ni di na ti anak ka. Imposible na ita, paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuda ti naikari para iti tunggal maysa, maray. Sana, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, at dalabas basa.
Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timmamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka ka din kanyak. Kwa? Ay, kasano nga ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy dina. Apay. Anya dayta, Sara. O kwa? Maburburi nga ngaminan iti relasyon ta dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko matamin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa'y. Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinanak nga minan. Ngam diyak imanugot tatang. Nay, napintasan na magdayta, anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang, nayta, anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit kararamidan di kapsat no kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan. Tantan sa bali na. Nalalala, sumraka pa sa mga no niya ti panunutan nagititat tao ang makakita kin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangput ni Sara. Mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samot tayo. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginaw, Manong Ernesto. Inak gumatang iti naman ta. Ang damat arag di ti balay. No, kayat mo Ano, ti iduldulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di ti balay. Diyak agawid no adda di ta adina, Manong. Tagunlit day tao. Imbagak lang nga rudo na jakon kayat. Ngam ipilit na lang ti pagina kanya. Kasano nga ruden? Di na kaya't ti agawid. Namartekan. Sikan ti makamuken ko na, Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na. Apay! Saan ka ginuntawayan?
Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Gop! Gop! Yay! Apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan, dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Uno saan, intagdarom adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw. Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko makiliw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak amang ikasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Tama ayat naktumot laeng, di na. Ay na, ay, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kao. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oh, saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kao. Saanin atumbaw? Adamot lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, masikugkat nga rodain. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wandi na. Inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rud. Kayat ka kumaasidiran, Sarah. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanin? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit na singpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sarah. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laing Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rud, tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sarah ti umawag. Hello, Sarah. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na ispaltibiyag ni Manong? Anya?
Anak kao, di ka unay agladladingit ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kon nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mo tan. Anya. jak kayat nga gastos kagapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdang tapakaragsakak ter aramidek di na. Tababa na itang aramidek, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon tinaglabasak Andy ngam kayat nakpayla ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uray adan anak ko. Ken balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. Ay, may karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Wandi na, promise. Oh, agkasarta ko man, di na. Manang Biyana! Apay anarabyang kasimang pait, grasya. Kun naggapwa maya, bakit? Masansaan na marabyan ka nga gawid. Papapanamaya, bakit? Di talaang. Pilitan da ngamin nga ayaban. Iso ama pilitan nakmat amapan. Mapan ijay? Ijay Ijay pagarianda. Ijay lubong da. Grasya, okay ka kadilang? Nabanogak anagnag na. Nagadayo di pagarianda. Isong inak maturugan. Dog! Ha? Nay, apa yan? Maulawak. Nabanugak sa. Makaulaw ngamin ijay pagarianda. Madiya talaga. Ha? Ay, apay nga takas jay ti bagbagana. Anya pagarian ti bagbagana. Nakaluto ka din, grasya bakit? Uy, grasya. Anyat pampanunutan. Nagaddayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ha? Nay, anyat itantanamitin mo. Hoy, grasya. Aday bagbagam? Ha? Ay. Uy, bakit? Anya ka din ti mapaspasamak ka na. Papanantangay. Magnatamanan. Hoy, grasya. Papanamon nga eh. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti asawak. Apayakas lada ka sa una. Ay, surutik ni Grasya. Grasya, urayan nak. Grasya! Tumaraytag! Darasam! Ha? Ay, timarayan ngayon madayaw. Ay, kamatik lang tate asawak. Dayay, urayan nak. Grasya! Ay, awanay. Diyak nasiputan ng titinurong ni Grasya. Nay, apayin Henry ka anakan.
Kasla na sapsapulay. Kwa. Ningarod grasya nga asawak, Uncle Ames. Timaray nga may. Kutyak mo't nasiputan ti nagturungan nan. Ne, apay at maray. Nagapa kayo aya. Ay, sana Uncle. Kwa. Agsasaong agmay-may sa. Idi kwan. Kilaat mo't ti natin maray. Anya, ne, apay yun ngay. Mapukpukaw na ka di tilimbong ti panunod na. Jak amo Uncle. Matanaga na nga raw. Kilaat mo't ti kasdi ajarnan. Ay ala, tatulungan na ka magsapol iti asawam. Ayabak na iti kasinsin mo, Henry. Ay, agyaman ak Uncle Ames. Nanang, ni Gracia, mapukpukaw. Anya mapukpukaw. Kat nga da dito'y balay. Nakaturog iti silid. Anya? Ay, adamot lagayam dito eh. Pinagdanag nakpay. Sapay pati da Uncle Ames, makipagsapsapol dan. Anya? Kahit, kumusta ni Gracia, nanang? Mala. Sumrag ka tag sarita taman itinalapat. Ha? Ado ti kayat ko adamagan ken ka. Sigurado ka? Saan mo nga inap-apat ti anak ko? Saan Apolos, nanang? Anya aga po nga apahag ngay. Kat ay ayatag unay ti anak yo, nanang. Mais-stress samot ngamin ti anak ko iti sidong mo. Iso nagbaliнаkas jay. Ha? Agmunang-munang. Kan pasaray agsasaong agmaymaysa. Day tamang nga rin tinadlaw ko kinkwana, nanang. Kasla adda kasasauna. Kasla awan iti bukod na apanunot. Makapadanag ti asawak, nanang. Tinasayat. Ipan ko inton bigat iti amok na alburaryo. Kuyugin kayo na, nanang. Sana na masapol. Agtrabaho kakit diyan na imbag. Di mo pa kadanagan ti anak ko. Tadyak baybayan. Kaya't kukumamot ako yugan, nanang. Saan nga Ruden? Apay di ka makaaw-awat, Henry. Siya kon ti mangipaagas iti anak ko. Tapno saan kang aglangan iti trabahom. Sayang ti birok mo no aglangan ka. May mayat kumamot laeng doktor tinapananda katugangam kaanakan. Narigat no ipilit ko ti kayat ko, Uncle. Tas sigurado nga pain nakmanin ni nanang. Kahit, kumusta ngay? Napandangarod iti albularya. Uwan, Uncle. Saan na pa'y mo ta si Mang Pait? Apay nga ta akila at akas ni ti jar ti asawam. Ay, jak amaw, Uncle. Awan mo ti amo ka pa kays istresan na kumakanyak. Winoan niya pa'y dita. When now, pulida nga ta. Kasla damat ngamin bagbag ti di katugangam no dadoba. Pulidan sabat ti dadaal ti ulo na. Ay, sapay kumamit ata saan, Uncle. Jak kayat ang mabagtit ti asawak. Anyat mabalid mo ngay no talaga apulida. Isu arumbang kumaa doktor ti papananyaw. Tapno mapacheck up iti husto ni Gracia kadakan. Urayag pa'y no niya ti resulta ti napanandananang, Uncle. Ha? Agyaman naktadda kayon, Gracia, bakit? Ha? Gracia, bakit? Bye-bye tamapan aginanan. Ay, sumrek kayo nanang. Kagap-gapumi iti alburaryo, Henry. Kahit kumusta nanang, anyat ko nada nga eh. Ada ka no kapre amang kurkurso na ada ka ni Gracia nga asawam. Anya? Numalagip mo ti kanayon nga iruruwar idi ni Gracia dito'y balayo. Kanayon amarabian, san? Oo, nanang. Ada ka no kapre ang mga uawis kan kwa na arumwar. Kat mapanday di kabakiran. No saan ka no sumurot? Patayin na ni Gracia. Iso ang mabutang ti anak ko. Anya? Adagayam third eye ni Gracia Barok. Ha? Sa bagay, hindi pa'y laubi nga madmadlaw ko day taken ko na. No kwa, agsasaw nga agmaymaysa. Tagayam, ada makita na, asaan kumat amakita? Ha? Anyat agas na nga nanang.
Mga nuag tinag-abala ni Gracia, no sana magasan. Awan mati sakit na arumbang nga agasan. Kansan nga agbala ni Gracia. Tapasat ti kinaadda ti third eye na dayjay. Nanang, Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Limpyo ka no ni Gracia. Saan abagti? ha, Kat, at the bad news. anya day tangay, nanang. Nagbaligi ka no ti kapre anang rames kan kuana. Anya? Na, anay ko. Nagsakit ti rusok ko. Apay ngay akasta. Bakwar kamit abakwarin, Gracia. Maulawak. Ngok. Mapantangaminan iti ospital. Amangan mo no danakan mo anay kontra iti tiyan mo. Sikan nati mapanukayat mo. Diyak nga rod kayat. Nangyagak iti sinabawan na karnit native a manok Henry. Ipasidam ka ni Gracia. Adu ti layana daytoy. Bumanakwar mo't nga ron, nanang. Gracia, nagbinulan ka ka din? Saan pa'y nanang? Ay sus, ang mga numasikog kaan. Kasanong agsikog? Sa anak mo't makaputot, nanang. Baugak. Ang mga nagbungan ti panang ramas ti kaprikan kwa na. Anya? Diyak kayat tagsikog no kaprinto matlat yamana. Diyak kayat. Kat, anyat mabalin mo nga, no talaga nagbunga. Aklunan tayo, anak ko. Kasanuan na pasamak na ita? Kapre? Makasikog, nanang? Katwan mat. Iso nga rudti ko na tinapanan mi nga alburaryo. Sino nga albularyo tinapanan niyaw, nanang? Mapantayo ko ma. Adaw ti kayat ko adamagan kinkwana. Kwa, natayan na. Intapon na pa yan. Anya? Ala, no bilang tapod no ang masikog ni Gracia. Aklunan tayo Ay manyagay, kat saan namat ang nagayatan? Rinamasmat nga rod ti kapre. Kay pudno ang masikog ni Gracia, Henry. Wine, Uncle Ames? Kay kasano nga rod ngagsikaw kat baog kamay. Kapre ka no ti amatisikog na. Tarinamus ka no ti kapre ni Gracia, Uncle? Anya, ay saus, imposible daytan, Henry. Jackpot yan dayta. Dakit kastan, kapre makasikaw. Aho! Agdwa-dwa akong matitimbaga ti katugangak, Uncle Ames. Nangruna idi dinamag ko ti albularyo na pananda. Takunak akasaritak. Pwenkag no pudno ti bagbaga ni nanang. Ngam, natayimot ka nung ti albularyo. Anya, natay adagusan. Kasta timbaga ni nanang, Uncle. Ay saus, agpaliiw ka kay na imbag ka anakan. Amangan mo't no tao akapre, tinakasikog iji asawam. Di ka basta mamatilatan ti bagbagada. Ta mga nuyal alis dala ti alipuspus mau ka anaka. Dakkelan ti tiyan mo, Gracia. Juan Henry. Kahit anyat sangitam nga Awan. Gracia. Anya ka di tipudno ang napasamak. Adda ka di sa bali ang nakagaraukin ka. Malaksid kanyak nga asawam. Adda nga rod. Jay kapre. Pinamos na ki jay kabagiran. Anya? No di ka mamati san lang. Basta siyak nadalos ti konsensyak. Amo kapag atatapan na kitidakas. Ngamjak marami ti manggulibkan ka. Gracia. Basta ti malagip ko na pasamak. Hinawis nak te kapre. Pinilit nak. Aging kaanaala na tirik nak. Katidada kami ni Jika Pakiran. Inaramid nanti kay kayat na. Agpakpakaasi Gracia. Agpudno ka kumakanyak. Mapakawan ka. Basta ibagam ti agpaiso. Sana kastangol ulbudan nak. Sana kun ngobing abasay, Gracia. Anya ti pudnok ngay. Diyan
nga rod ka, pre! Tinakagaraw kanyak! Apay, ayakas ta ka! Awam mo ta talaga ti madingay naramid ko! Amo ka tagtartaray di ta panunot mo! Ibagbagam siguro anak kilalaki, ah! Grasya. Awan nga rod tinaramid ko, amadi! Diyak ka ba lantag lalaki? Nadalusa ka babae! Sana ka lalaki raw! Kay, anyan to nga ron tilang at ipas ngay mo. Grasya. Ikaw, siyempre, taulat ta at tatawak mo. Sakto ti umalaan na. Karuprupak to. Isungagpakpaka siya. Ibilang mo to kumaputpud nung anak tipas ngay ko, Henry. Ay na, lalaki timpas ngay mo, Grasya. Naimbaglakit din ta saan nga imala iti kapre nga amana. Adan anak yo ni Grasya, Henry. Pangaasim, ta ibilang mo apudpud no nga anak, timpas ngay na. Nanang. Di ka agliday. Nanalapit. Sagot ni langit daytoy nga ubing ka na kayo. Tabaog kamot nga road. Laglagi pam. Awan tinang plano iti daytoy. Kilatlatan adimtang daytoy nga ubing iti biyagyo nga agasawa. Isuarumbang lang nga agragsak tayo amin. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Kapre, nagdakil na tao. Mabali na makasarita ni Gracia. Apay tayo asawak. Anyat gagaram kin kwa na. Sino ka kaday? Kuwa, may sagayam, Kabsat. Adala ko man napatag nga ibagak kini Gracia. Sige, mabit lang tayo bakti asawa. Apay nga daka dito'y joker. Kasano na sarakam ti balay me? Inkarigata ka sinapol. Tamo ka, nakapasngay ka. Nagkari ka, ano may pasngay mo ti anak ta. Itad mo kanya. Katsyak ti mang padak ka. Amumot nga awan anak mo ti asawa. Pumanaw kan joker. Amang ano surutan na kada asawam. Alaak nga rin ti anak ta. Sana mabalin. Basta alaak ti anak ta. Sig mo ni baby. Di magawan ta anak ko. Pangasim. Apay, anyat mapaspasamak ka na kayo? Kapsat, pasensyakan. Nga masapol nga alaak ti anak ko. Takas ta titulagan mo iti asawam. Grasya, anyat ti kaya tasawin na ito eh. Henry, pagkawanan na ko, ma. Ngam nagbasulakan ka. Pagkawanan na. Kunak tupay kay. Dirimwar mo't latikin na po no. Grasya, ulbod a babay. Katsika mo't alalakay. Nagpuskol ti ropam nga agpakita dito eh. Anay ko. Awanan kayo iti bahin. Pumanaw kayo ti sangwanak. Tamang anuan niya pa iti maramid ko kada kayo. Manang Biyana! Tatapat te, adawayayo ita. Nay, apay ka day, hilain. Agpalaba ako ma, naurnong man dagiti murang min. Ay kutwuna, ita ka day. Wen kumano mabalin. Awan nga minon tay para labak. Tanagawid mo't tata. Sige, agrubatak biay. Paumay kayon, ilabaan, ijabalayaw, balasang kao. Napintas na gito'y amidyas ah. Midyas siguro nila kay nihilin day tao. Inom apares na kita. Ay, alaag ti may sa. Saan namot siguro ang madlaw? Talaga ito yung midyas na. Ino, kursunadak na ito ya. Iso nga alagaw. Ilasin ko ito yung may sa. Ino, mayat na ito, tanapos ko. Imposible ang madlaw na. Nagado ang midyas na ito. Ay, pati na ito yung bribe. Nagpibindas. Boxer. Alag ito may sa.
Sanda madlaw, tano! Tata Pati, adala ko madamagak. Ay na, Elaine, no maipapan iti medyas ken brief nila kay Mau, ay awan indala. Ha? Sa nagaputa sakti pinaglabamakit, siyak mutain tinangala iti mapukpukaw a medyas ken brief nila kay Mau. Ha? Ne, saan aday tati damagak, tata? Ha? Anya nga ron nga. Damagak la kumano, adawayayo inton bigat. Taumay kayo agluto iji balay. Agkasangay ngamin tay anak me. Ha? Ay, kastaya. Ha? Ay, sige nga raw, sige. Sige ah. Ngam, manot tangdan mo ngay nga agluto, tata. Ay, kwa. Parihas mo la ititangdan ko ang naglaba, balasan kaw. Kat nuadapay na yun na. Kat may mayat man din ah. Sige, tata. Talo kayong tung agluto. Sige. Uncle Pati, nakita yung tayong parabaw ko asang agas ito IJTV. Nay, ay. Biki ah. Saan ko nga ukalit yagal alay ti saan ko ako ka? Ay. Saan nagaputan makipagnadauda dito'y balayo akit? Basta pabasulan daklatan. Ay, madimot ti kasta. Ha? Saan kayo apapabasulan, Uncle? Damdamagak laeng. Ay, kastamot lati turong na. Agpalpalikaw ka laeng. Kastamot lati kayat mo asawang. Hay, mala, baybayan yun. Kaslaawan imbagakon. Ay, madingamin ti kasta. Basta papasol kayo latan na. Ala, baybayan yun. Nakituloy na ito sa kagasaw. Ay, what mo't mangayap ka na taon naglabat. Wano agluto. Awan kwartaon. Nadidigrada siguron kada kayo, Uncle. Ngamen, tila mayaw awid yun, no kas ay, awan ibidensyayaw. Tapno ipagayo ti kastat. Ha? Apayakas na ti magbagayo ayak. Nagalas na ramig yaw. Nagdakas ti pa nagkikita yun na tao na yak. Adu ti mangibagbaga, Uncle. Nukas na kayaw. Nasaysaya at la pumanaw ako dito balayaw. Ha? Ne, awan mo't mang papapanaw kada kayo, Uncle. Ay, basta pumanawak. Tapagbalinandak mo at tatakaw. Pumanaw ako. Papanan nyo kumangay? Ataw, di pabalin ko pagkamangan dita. Sumapulak iti sabalya pag nadak. Diyak pagan ano ti makipagnaid iti managatap akaskin ka. Tandaan ang preto ya. Diyak to agsoble dito balaymaw. Pulo! Nakadano na kaw dito kabangi pangailay. Anda nakapaskel iti gate day tadak kilabalay. Wanted katulong kuna na. Ay, turbilak. Dayta. Dayta. What do you need? Nay, English mo di sa una. Dunya siguro bakit dayto ta English man. What do you need? I said. Kwa. Ina. Umayak ko maagaplay ang mahabaunan. You speak English. I don't understand you. Speak English. Ha? Ay, Diyos kay. Pag-Englishin na mo ito. Loko ba kita? Speak English. Ay, kwa. Uday. Inter katulong her. I was Plato linis the house. Are you gay? Ha? What is gay? Are you bakla? I know.
I'm a boy, madam. But why you like katulong? Ay, dahil karon lang dyan mo katrabaho, madam. Speak English. Ha? I said, katulong is my talent. Okay. You stay here. I will